reka basuze inshuti bakunzi bakunda ibiganiro byacu by'umwihariko abifuza yuko twakomeza kwigana Adobe Premiere Pro. Uyu munsi tugiye kwiga ibintu bibiri, tugiye gukora icyo bita effect cropping. Turiga dukoresheje uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere turakoresha crop effect, twongere dukoreshe na sequence. Kubabizi kenshi muraza kubona ko iyo ni uburyo ukoresha kugira ngo video yawe ibashe kuba ari cinematic, ibigaragara neza cyane. Reka dutangire nk'abatindiye. Yes, nkuko mubibona, murabona yuko dufite video ahangaha muri frame yacu, hanyuma tukaba tugiye kwiga uburyo bubiri dushobora kuba twakoresha bujyanye no gucroppinga video. Uburyo bwa mbere rero tugiye gukoresha icyo bita cropping. Cropping ni effect turibuze kureba hanyuma kugira ngo tubashe gukora ubwo buryo bwa cinematic. Ugiye gukoresha ubu buryo rero icyo ukora ni ikihe? Mbere na mbere uraza ugacreatinga icyo bita adjustment layer. Uraza ugaca hano adjustment layer, ugacreatinga, wamara gucreatinga layer ukayifata ukayishyira hejuru ya video ko video ireshya. Wamara kuyishyiraho ukaza muri effect, urayibona hano twatuye muri project panel ariyo twise KKK muri project yacu. Hanyuma tugiye kuza muri effect, tukirike muri effect, hanyuma tujye muri search turebe icyo bita crop. Ngiye hano effect yacu yitwa crop, urayibona, urayifata uyiterere muri ya video. Urayibona, ukimara kwitera muri video biragusaba yuko uza hano muri effect control kugira ngo ubashe kuba wa croppinga ya video yacu. Urabibona ahangaha. Hanyuma iyo umaze kwishyiramo uraza ukaza ko tugiye croppinga hejuru no hasi kugira ngo video yacu ibe iri cinematic. Icyo gihe turaza no kuri top crop twandikemo wemereka cropping. Nze gukora cropping nkoresheje 10. Urayibona, nkirikemo, urabonamo ko tayari yicroppinze. Hanyuma nze na hasi kuri bottom naho cropping kiremo 10. Urayibona, ubu kuvuga ngo video yanjye nize gute ndayicroppinze. Urayibona, uburyo bwa mbere rero nibwo bita effect crop. Urabona ko video yawe iteka ryose nyine wayicroppinze iba iri smooth. Urabona ukuntu hano kaba kameze neza cyane. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri tugiye gukoresha, ubwo ngiye gukuramo ubu ngubu kuri Ctrl Z kuri keyboard bukuremo. Tugiye gukoresha uburyo bwa kabiri, urabona ko nsubiye muri projet. Ubwo iyi adjustment layer niyo nayerekeraho nta kibazo. Turaza muri sequence. Nitugera muri sequence tuze kuri sequence settings, tuze hano noneho tugiye gucroppinga. Iyo ushaka gukoresha muri buryo bwo croppinga hejuru no hasi, hano wace muri sequence ukoresha icyo bita vertical. Vertical wenda reka nyigabanye nshyiremo wenda hano 980. Yo irahita ibikorera icyarimwe hasi 980. Ahise nimara kubishyiramo ndaza nemeze ngire okay. Ariko naba nkabije ahangaha. Reka nongere wenda nkoreshe uburyo bwo gucroppinga sequence setting. Wenda nkoreshe 1000, wenda 1010 gutya. Turebe ko biraza kwa bimeze. Ndabona naho twaba dukoresheje cropping ntoya. Reka dukoreshe 960 gutya. Uko bisa kose urabona uburyo twaba ducroppinze nubwo, ariko icyo nashaka kubereka nuko iyo ushaka gukora crop ni buryo ushobora kuba wakoresha. Ushobora gukoresha iyi setting
yo guca kuri sequence setting ngahindura izi ngizi izi sequence ziba zirimo hano. Hanyuma uramutse ushaka gukopinga ku mpande, icyo gihuza hano ukavuga ngo wenda ndafata 1080 yenda kuri 60, dore ko video yacu yazaza imeze. Ahangaha bigaragara yuko tari muri full screen, twishyize muri full screen twabibona, ariko ni ubu buryo bikorwamo. Nizere ko rero mumaze kubyumva ko ubutaha murajya mukora video zanyu mwazi cropinze, ubundi ugasanga mukoze aka video kameze neza, gasa neza. Murakoze rero, reka tuze kubana mu biganiro byacu bitaha. Bye bye.